Hai menaze ting choma I zaiklum namai kram keu jing kaije skui ting kum changna jeng kaije madai hama mai ting chua ke de reinsa paulia gai radli North East State Manipur Kangpokpi District Betel Klo under Kabru Rains kachebe bamgen znai kram keu jing kaije disat takmai ge bebau kana kage gimi ka kabigene kuki zo mgo volunteer minna hangket chaidile zakachele zai kakle be pet bezen znain tangmai ting chosun nchat kana pi ai gum mi hi gele zai chige kakle be pet bigene kuki zo hazet me go volunteer mina hangke chaibrun ne magze mina hangchum ka zamle ze du ka chole zai kakle be ka chi be pedai ze pe bokna ka ge gimi ka bigene kuki zo me go volunteer mina hangke Saidi Bzigene Committee on Tribal Unity COTU mene nchat ka krewzikna nznain takmai tingnan ding chat krewzikna gane tingmui ding chat krewzikna ya total shutdown Sadar Hill Kangpokpi district atewle zedu ka chewle Zane North East State Assam ge Congress go candidate pe Hafiz Rashid Ahmed Chowdhury ne saje Assam ge pakana be face tatibe gram ke jing kaije srokmai Lok Sabha election bam ge Karimganj vote bam polling station ramege BJP ge kanga me supporters zane psuite me leaders mramena wang japani susuite za capture tewle zaka chule pose zigene Assam ge Congress ge bam me psuite mramena Karimganj polling station him reuze na ge repolling vote hachi dai rahangge kize demand tewle zane Assam ge pakna be face tati be kram ke jing kaije srokmai Lok Sabha election bam ge kakle be peze BJP me ze kanga me supporters manai psuite me leaders mramena pani susuite za tekuleuze capture te bibzigene Congress mena polling station him reuze na ge repolling vote hachi dai rahang kize demand tebe polling station number meze kaije madai hake zerax rugziket haina ze himre haina zerax rugzes kui haina zerax na haina rax na ziket zaina haina zerax na zakna banai haina zerax na zakachum under North Karimganj Assembly constituency gele zakachedule zaina polling station number priyak rax quizzes kui haina zeringe uzemenge banai haina ze rax rugze under South Karimganj gele ze ache zana kaije madai ringeuze mingeu hake ze ringeuze disar hake ze rax rugze ket hake ze rax rugze sruk hake ze rax rugze sna hake rax rugze skui hake ze rax na ke rax na zakat hake rax na zakna ke rax na zak chom zana hake rax na ze madai ze under Patarkandi Assembly constituency gele ze ache zana polling station number priyak hake ze rax na skui hake rax set haina zakna haina zak chom haina ze mingeu na sruk haina jang khai zakna haina jang khai madai zana haina ze himre zakna ze under Ramakrishna Nagar Assembly constituency gele zakachule Zane North East State Nagaland ge Naga political group me bone charang kang ma zo bikir me ge dung te be bzigene ma zo bikir me nam za kam to kam nu ze protest te be bzigene znain tak mai ge Nagaland ge bamra me lung hare ze Nagaland banai Assam go border haram rai ge ne tajja ka chaile zaka chedule Zane Nagaland ge Naga political groups me bone ma zo bikir me ge charang kang dung te be bzigene ma zo bikir me total shutdown te hange khu gai bize Dimapur Chamber of Commerce and Industries DCCI menale zakachule tatiba rimai ge zai mazo bikirme nam zakam to kam no za protest biza nznain takmai ge haze ge chum changdale zana Manipur ge paknabe face outer Manipur Parliament constituency hange Lok Sabha election bamge kakle be pepzigena India Ramgu Election Commission ECI mena outer Manipur Parliament constituency hange srok polling station ge repolling vote to hachidara hange rang bagai kakadai dele jane chuna outer Manipur Parliament constituency hange ECI mena repolling vote to hachidara hange rangai ba polling station srok ge vote to hachidara be maija chonai kram ke ji himre damai ting chuan chesna gane higin chatmadai gele zakachedule the outer Manipur Parliament constituency hange pakna be face tati bakram kyuzi inkaise srungmai bamze assembly segment kreuze kachum gele zakakle be pepzigene polling station sroge chuna indiaram go ECI mena repolling voto chidara hange rangai be chai suiza Manipur go chief electoral officer CEO Pradeep Kumar jana voters mramze vote kar hange wangdai kam rahang rangai dile zai Manipur ge assembly constituency kana
hangya tetiba kram ke zikreuze skui mai relang be face Lok Sabha election bam gedo kakle be peza polling station kreuze kyatga re polling vote to hachi ra hangya rangai beja kram ke zing kai zakna mai ga vote to hachi kakadai dele Zana India ramge wang rabe ka pekyu zis na mai design pa ka chumbe face Lok Sabha election bam ramegya school le siki ramle na nam zakam to gule zakachule zai ka pekyu zis na mai design India ramme pa ka chumbe face Lok Sabha election bam rabza constituency rex kuizemdai state zai union territories kreuze na gale zai ka pekyu zis na mai design constituency rex kuizemdai states bana union territories kreuze na ga pa ka chumbe Lok Sabha election bam rameza Assam, Bihar, Chhattisgarh, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu, Goa, Gujarat, Jammu and Kashmir, Karnataka, Maharashtra, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh jane West Bengal gale zai chunna pak chombe face Lok Sabha election ge antarang state banai union territories kreuzik na gane sapet me candidate changkeze haichumje hangringeu ziket me lamuile za indiaram ge chuna kreuzik set Lok Sabha election je nchekyu zikadya face naria changba bam changule zai vote se rabje nchekyu zimdai mai ge sei gulei Zana Delhi go excise policy case gana nimnuza Delhi Tihar jail ka bang ki ge bang zibam pe Delhi go chief minister Arvind Kejriwal ja Tihar jail ka bang ki ge bam sui temramne banau Sunita Kejriwal ja ngau hadawra hangge pe me tale zakachule zai Delhi minister Atisina Delhi go chief minister Arvind Kejriwal jan mai tingnan chat kreuze kana pi hi ge Tihar jail ka bang ki gena ngau hadaw jangom pawgule zakachule za AAP minesa za aimeza ngau hadawra hangge pe lu zakagana Sunita Kejriwal panauza ngau hadawra hangge pe me le zakachule jana Punjab go chief minister Bhagwan Mann du Delhi go chief minister Arvind Kejriwal ja chonai dammai ge ngau hadaw dai gule zakachule za Tihar jail ka bang ki ge ba map sui temra mene sajapanau Sunita Kejriwal ja ngau hadawra hangge pe me bza aime ngau hadawra hangge bam jege na le zakachule aime ngau hadaw lu bachangena bana pe Arvind Kejriwal ja ngau hadawra hangge pe gule zakachule Zana Hamas Islamic Jihad में बनाए The Popular Front for the Liberations of Palestine में कागे समगो कंपोले जाचुले गाजा के इसराइल में रहते बेतुन सौरा बनाए फिलिस्तीनियन में गबांगे बम रमजा पेट प्रॉब्लम गिने जाचुना Hamas में इसराइल में जनिम लुजे बांगजबा में मिना है क्या जहंगिम रोजे मदाई में लड़ाई ले जाचु जना इसराइल में फिलिस्तीनियन में जनिम लुजे बांगजबा में चांग स्कुइला ले जाकचुले जा इसराइल में गाजा के रहते बिगिने चुजे चुनारिया का चांग में गया फिलिस्तीनियन में चाय चांग दी बजे चांग हिम रे मदाई जा हाय चुम्पेरे चांग दले जाकचुले जना Hamas में इसराइल के इंगी गुड बमाई गया इसराइल में मिना चांग के हाय नाम जदे चनी जना अपनी ने हस्ते संगे निम तती बजे हाय नाजरंगे मजे निम तती दले आई गिने नमाई क्राम क्यू जिंग काइजे स्कुइटिंग कुम चांग नाजंग काइजे मदाई हमामाई तिंग चुआ के दे रेन सापो वजा लोय गाय दले